بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف، وفي كل خير، احرص على ما ينفعك واستعن بالله ولا تعجز، وإن أصابك شيء فلا تقل لو أني فعلت كان كذا وكذا، ولكن قل قدر الله وما شاء فعل. Miyakatitian siku Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu Pitero iyan pitero Rasulullah sallallahu alaihi wasallam as mu'min mabager na mapia na gumas pagkababayaan wallah adi so mu'min amalubay. Wa fi kullin khair, nagyang kana na dua mu'min na mabager nagu mu'min na malubay na palakiran madadal magyang kutwa mapia bisawab sa gyang kutwa kababaliran a mu'min. Ihris ala ma yanfa'uk, panaguntamanin ka, panagutiapan ka sunganin a paranggir ka guna. Wasta'in billahi wala ta'jaz, nagupang ni ka sa tabang si Allah na dikap kalamaki, dikap kalubay. Wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha. Amay ka mini talmer ka asay udina da masaksi sagyang kuta dinggal bakan udina ngani sa mini sugat ka makamarganan tapang na dingap terwai ubu uping gulaw lakwai ubu uping gulaw lako to. Walakin qul udina ugid na eterong katigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na qadarullah upama takdir wallah ukuran ay ukuran rakn wallah wa ma syaa fa'al na sabu sa kabay wallah na ayabu manggulaw la udina ini yang bu pakamoyanan. Sisaging kaya hadith manguripan wallah na isa madadalam si ndauan nagyang kuto kapaka panaguntaman o pisa katawan si kumya marataya sa andamanaya kaadengkiran agyang kuto bager akyung bawiran si ko sa lakaw kiran ay mana na so miya marataya na adisiran di mga pamagumbawa sa daradat ngulalan sa giyang kanana inaloy Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bager. Aya pa kay na anton anan bager. Baginan so bager kambubulawasan, bager patemutamukan, bager kadato, bager bangsa, bager anganisa na bager. Aya sembag naging kanana piyangaloy tano na mga mataganan mga asbab, mga sabab. Aya pipikiran sa giyang kanana bager naginan so bager si ko kanggil baka ko mapiagil bak nagugyan ko to bager si ko ka sirmpanga si ko mga kamarganan madadalam si ko mga simba gu bager sa giyang ko to kapsebara kapentanga si ko mga tapang kisugat si ko tao mapaparatayaan. Pedung penagiyang ko to kahit imulungin ka si ko mga betad nagugyan ko to kabaluin ka atau sisir ka gyang ko to mapia tadbir mapia katadbir sa penggulalan upama sa gyang ko to kay imulungin ka udi na kapapatengin ka sa gyang ko to mga asbab gyang ko to kapana na maringka si ko mga asbaba padunagyan ko tapyang aloitano padunagyan ko to kapya kambubulosan kabegra economy kabegra tamok kabegra ilmu ginan di mga importante mga asbabian gyang ko to beger menang kasi ko mujtama udi nagyang ko to mga mga pengasasabapan si ko beger.
gina ni mga asbab yan. Nagugian ko to mabaloy ka, pupugusaran ka, so pamikiran ka, kuding ka di kapamikiran na kapag study isi ko, keurian sang ko to penggelbakan ka. Udi nagian ko to nganin apian to na nganin ipsulden ka agalbo. Na malambot kau ni kapamimikiran ko kerusin ano na resulta. Paduna na naging kanana padanan sa beger ayamanan yan na madadalam si kumumin. Pira-pira mga tao abigan sa matataw kira naging ko to beger o kambubulawasan. Kapag nasiran sa mga pened-pened. Okay, nadinga siran ke kailay sa masjid, diran ke o basiran buat sembayang siran sa subuh berajuma si kuma masjid. Kagia da kira naging kutua ay matataw kira naging kutua wasila na da kira naging kutua azima da kira naging kutua azima si kuma ginaw di naging kutua teksiran si kuma ginawiran ko kapunggal bukairan si kuma mga simba udi na da kira naging kutua gaas sa begrupa mao mga ginawairan ko kapkubayairan si ko yamanan yan na mga galbak ami tutumpok si ko alungan na mauri. Datarian mambuso tamok, bager ko tamok, pira-pira imiya kalalay tamok. Na dinian ke didin pera bagay sa sadakan yan, din pera apia so mga zaka ay papaliwaton na dinian kitunay. Na gian ko to lagi dito na dataro kuan miya tagu naging kutwa wasila udi naging kutwa asbab na sabab sa doon naging kuya dito no di pa magusay na beger gitu so beger azima fi nafs udi naging kutwa tegs ko ginawa na uging ko tababaya sa ko magalbak ikaswatu Allah subhanahu wa ta'ala na yutoy sabab miya kalalay tamok na da banian mipsid ka para si ko Allah para si ko alongan yan na mori udi na mipsuswat yan si ko Allah subhanahu wa ta'ala aginan ipipikiran udi na isa pakamumuradan sa giyang kaya katiru Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mu'min mapaparatayaan mabager al mu'min al qawi khairun wa habbu ilallah mapiyaw to tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agu mas pagkababayan wallah adi sumu'min amalubay ini tundugun o Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang utatigin wa fi kullin khair ay mana niyan na giyan ko tuwa dua mu'min amabager balakesan agu giyan ko tuwa mu'min amalubay tapulan na palay duto kadadalman sa mapia sanggulalan sang utwa kasasati maniran sang utwa iman gyung utwa parateya umani sakiran na madadal mo nagyung utwa parateya misa baproona palay siran kadadalman sa kamapian ihris ala ma yanfa'uk mga panuan na Rasulullah sallallahu alaihi wasallam panagunta maning ka sunganin aparanggir ka aguna ay mala aparanggir kita no aguna na sumanga galbak mga simbasi ko Allah subhanahu wa ta'ala sumanga galbak kikawit tanusi ko kasuswater kita no Allah nagukipuro o mga pangkatan tanusi ko si salongan na mauri naginan ititu-titu apakanggir kita no aguna kagiya yung kaya langwan ang mga kasibisibin sa giyang kaya dunia na amay ka ba nga pamana bangad na pagabain mukaranaan si ko kamapian si salungan na mauri na paled na iya resulta niyan na timbangan niyan o di na dirun pagkaabay sabab sa so si salungan na mauri na din na limita duniyan so kapag uyag-uyag roo na da limita duniyan so limo ay mugir ka wallahu subhanahu wa ta'ala na tantud ko mala agu dayon sa dayon na gito'y sabab adingon ki compare adingon ki abay sumatataw sa giyang kaya dunia kasibisibian gito'y sabab so tao dinian di pesaan so alongan niya na more si ko dunia iyan na tao to amialogi tao
mia lapis inuto nakagi api apan kamilikan ka sulang wana mada dalam sangkai dunia apa temu-temukan kadato langwan taman na amay ka diga bumakas lang sa maliwan nagsisa lungan na mori na tanto ka mia lapis gitu isa pas Allah natigina innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihat mataan su manusia na mada dalam sagiang kutwa kalugi inun ta'tigullah susiran uta mia marataya na gusto minggagalbag sa mga amal saleh, mga pipiya amal. Watawasaw bil haq, nagu ini diran di pamagusyata so benar, nagu diran di pamagusyata so kasebar. Nagina natigullah mga tao makalilidas sa giyang kutwa kalugi. Susala ko kiran, mga tao penamanaran nila sa dunia, kapo ayran nun, na urian yan, naginata ni Rambu, na mga tao to miang alulugi siran amay kagyang ko to kaya tagu dunia si ko tanganiran na deran usara si ko simba si ko Allah gyang ko to mga galbukay kay swatu Allah subhanahu wa ta'ala. Ihris ala ma yanfa'uk. Ugay naging kan nakatero na malalamba pan sa gyang ko to kapakararang kumian. So lang-langwan apakang ngir kaguna si ko din ka di kang galbuk walungan ka mauri na mararang kumian. Saka moto so mga galbak up, mga nganin apakang gair kaguna ko din ka di kapaguyag-uyag sa giyang kaya dunia, napad pa na mararang kumyan. Ibarat yan, nasa giyang kaya di tano di kapaguyag-uyag, naging ko to kapsiya patano sa ikong mga health tano, giyang ko to di tano di kang galbak sa ikong mga sukatan tano, so di tano di kang galbak sa ikong mga PPA, pagangir kita nuaguna, napad na mararang kumagiang kanan akatir Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atigina ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billahi wala ta'jaz. Ini sumpatun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mutatigina pangnika sa tabang si Allah na dikap kelemaki dikap kelubay isa pelindungan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agiang kanan ubab kelubay sutaw tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Allahumma inni a'udzu bika minal ajzi wal kasal kadnang ko na pelindungan urka pun si ko ay mana na kap kelubay na ugyang kutwa bukal ni tataralwa bukal sutaw napad sa ay mana napad sa kabagrian o di napad sa kapian yan, udi napad sa mapia apsipatan yan, nagyang ko to kabaloy niya na case. Pamana, mabaluis kanyan malatus geda-geda nagu ka imulungan yan, agyang ko to kay imulungan yan, agyang ko to mga betad. Miya ula-ula sa dua kata mama, may kukumsiran si Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Si kaya kukumiran, na kiyo mo nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam agyang kutwa kadiran sa piyaka benar o nabi agyang kutwa tawa adna minig mo niya na bayina o di na katibayan sa kanya ni mga benar na ayam muskila nagyang kutwa isa na kanya na ayat itu na sekali ni mga benar ayat qadiyya miya panutul diran di kukuman naging utwa isa na miya ka utang sa utwa ikadua yung utwa ikadua di kukum so kaya pa utang yan nun nabi kaya bayadan yan nun nugid na des kanyan des kanyan kuasa saksi udi na katibayan sa bayadan yan naging utwa utang unya gato. Siya ito adna katibene sa kaya pakasbiro naging utwa misbiro. Problema kapakaya mi adna utwa kalipat kaya lipatan naging utwa isa utwa kaya bediro nang utwa pa miutang na sikat yan nakabnar yan na kabediro na kalilipatan yan naging utwa kaya pakambedairan. Sumiyong sirang Rasul na adna bayinan yan adna karinan yan sa pura miya kautangon siya ito. Siya ito, daban yan karina, saban yan pura
bani ka baydi balaki ko mo rasul so mareg kagi so Rasulullah sallallahu alaihi wasallam na isa amiyati ru'yan na tigina ayat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kappa ko kumtano udina kap ke betul ni sa hukuman sa giyang tua hukuman na penggulalan si ko marega bayina okay na bani tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam takapan bagian ko tua sabab sa giyang tua isarkan no ibarat na mape kapamlalag udina mape ka payag sa lalag si ko kabenarian api apan di kena ubapiri bas kanian ni mga kabenar na ubanian ubas kanian upamamia guntung sa unta kaya ko anian udin yang kabenar kalagi ayat tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kasaybaratan naging utua kaya ko anian sa utua din yang kabenar na lagi dan atigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam o kaya bugan sa qit'atum minan nar pamana apoy si kunaraka ay mana niyan na mia beloy apoy niyan upama kisudian si kunaraka amay ka sutaw nakataw niyan aging ko to siya pikab na riyan na di niyan uto kabnar pamana matatangkad din na kena uban niyan kabnar na pikab na riyan na api apan kukuman ukadi kukuman niyan sa ngulalan si kumareg ama karina sa ratian to kabnar na kaya ay pure na di niyan kabnar na kena uba miya guntung ka miya kwas kaniyan sa apoy niyan si kunaraka jahannam na ginan kita si sagyang uta hadith na pitiro Rasulullah sallallahu alaihi wasallam uta tigina mataan aswallah na dinyan ikaswat ko ori penian amyarate agyang kutwa pamana agyang kutwa ajiz udi nagyang kutwa dinyan kay imo lang isang kutwa betad pamana lagi dia gitu pama ada biye dan yan nagyang kutwa pia utangyan na dan yan pare din bal sa kasuratan dan bal sa surat pama mga mabalo ya saksi udi na pare saksi niyan ko pada tawa sa lakaw kira na dua kaya pangambil ada iran na pedutu sa kalubay nagupod sa kalubay si kukatidbir ista'in billahi wala ta'jaz pangnika sa tabang sa wallah na ubakap kalubay ate so pada panduan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sa gingray hadith tigina wa in asabaka shay'un fala taqul law anni fa'altu kana kadha wa kadha amay ka adna mi sugat rakasay pamana dengan saksi sagyang utua say ibarat na may resultan yan na sa lakaw liyokop ko ubayan ka o di nanganisa ni minital barka na dingkap terwa ubu o giping gulaw lako ubu o pinggal baka kaniya di nga di panguragi sa nagyang utua betad may epos at ika ubu giping gulaw la o di na ubu gipinggal baka kan na di maulaw lang kaya miyawlaw la fa inna law kamata na tigu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ka giyang koto dingkaro di kang basa samuta ubabu pamana giyang koto dinga panguragis na kelka niyan sugal buku syaitan anton na ipadagal buku syaitan ay padagal buku syaitan na giyang koto padalam niyan pemulaan niyan si kupuso ka sa pemulaan niyan no nagyang koto mabuloy ay maparatiyan ka na ay kesababan udin ay bu agyang ko to kulaw la na si buding gulalan si kung mga asbab udin agyang ko to pangasasabapanon pamana agyang ko to kulaw la na di nga tirasan din si ko kabaya wallahu subhanahu wa ta'ala gitu sabab atirong atiku Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qadarullah wa ma syaa fa'al pamana inukur wallah dina bitaqdir wallah asakabiya wallah na ainian pakamoyan ainian gulaulan padagal ko syaitan saging ko ta kelkaan naging ko kapanguragis naging ko pemulan yang kupusuka gyang ko yas
paman naging uta keder ka sa panginam saging uta dingga-dinggil bernama pia. Ui naging uta dingga di panaguntamanan amapia. Na ande kader ka sa panginam na mia ita pelak aging uta dingu di ka panaguntaman di dingu di ka kanggelep ka na ande kita pelakan kaun na gitu kita ukasi ko kia filiu ka. Dina kia de ka saging uta kapag apas ka. Kasuka filiur na giyang utwa kita pelakan kau taman sa dingga di muhawalan dingga dinggilbuk na giyang utwa gelbek sa pamana ita tarus ka dingko di ka panamari na dia kama di ka mapukas sa giyang utwa prasis o ka kekuanga sa utwa saksis ade demani kagenek ingon kita pelakan kaun so mangkop kan na gitu titu apmanaan sa mia filiur ka sa giyang utwa syai adingga di panaguntamanan udina dingga dinggil bakan taman sa di ka pen sumasangkop ka ita tarus ka na mata tagu ka pen sa giyang utwa prasis agiyang utwa ke pakayo pamaa masaksis kabu giyang utwa syai naginan pada amangan dewan kita no Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ang kanan may aloy sa giyang kanan na hadith api manan tano balasang kanu wallahu subhanahu wa ta'ala si ke pamakin giyo paki bagian kita no wallah so mala balas sa assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.